mwakoze cyane kwitabira amateraniro y'urubyiruko. Nuko mushatse mwakomera Imana mu mashyi. Iduru yo kubarira amaturo kugira ngo amaturo babone ibya sasita n'amahoro. Bakoma mashyi. Rero tudatinze kwakakira abakozi b'Imana bakatwibwira. Welcome pastor. Pastor murakaza neza. Arabyimba dore imboko boko ukacwa. Yewe. Shalom. Shalom. Barasuza. Thank you so much. Kongereza no gusunikiriza nako naka mafuti. Ni thank you nyine. My name is Pastor Selo. I am coming from United States of America. Aravuze ngo yitwa Pastor Selo. Akaba turutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishati ramwambaye ngo ni pastor mu Rwanda. I am happy to meet with you. Ni with you nyine. Wishimiye guhura namwe. Thank you so much. Murakoze cyane. Aho kuvuga ngo wenda may God bless you at with you.